Bok! Kao što znate, prije nekog vremena na šminkerici smo pokrenuli Swap Challenge. Dakle, cijela ideja bila je da šminkerice koje su nasumce odabrane jedna drugoj pripreme poklon u vrijednosti od 100 kuna plus minus nešto sitno. Dakle, mogli smo kupiti što smo god željeli, isto tako mogli smo priložiti neke testere, mogli smo dodati i nakit, dakle ne samo šminku ili nekakav pribor vezan uz kozmetiku. Uglavnom, da skratim priču, moja partnerica bila je Ljupka Ivana, vama možda poznatija kao I Wanna Be, i dakle mi smo napravile taj Swap Challenge jedna između druge. Ivana je spakirala svoj paketić za mene u ovu vrećicu. Svašta imamo unutra. Ja sam nekako odlučila da krenemo prvo sa testerima, a ono najbolje ostavimo za kraj. Dakle, evo ga, jedna od stvari koje mi je Ivana poslala je i ovaj Nivein šampon i regenerator. Dakle, Volume Sensation. S obzirom da ja prirodno imam poprilično bujnu kosu, ne znam koliko će se to kod mene vidjeti učinak ili neće. U svakom slučaju Nivea ima super proizvode, pa sam sigurna da bude i ovo isto tako dobro. Druga stvarčica. Evo ga, imamo jedan tester odlične dnevne kreme. Htjela sam vam reći da ako ste isprobali bilo što od ovoga što danas gledate, napišite u komentarima svoje dojmove. Evo, s obzirom da ja konkretno ovu kremicu nikad nisam koristila, trenutno inače koristim Bioderminu dnevnu kremu i moram reći da sam poprilično zadovoljna s obzirom da je moja koža normalna do mješovita, ali po zimi zna biti nešto osjetljivija. Tu je i mlijeko za tijelo od L'Occitana. Super, baš se veselim isprobati ovo. Pogotovo u zimskim mjesecima. Istina Bog, kako nam je vrijeme, mogli bi komotno reći da je rana jesen ili kasno proljeće, ali dakle zima nam je pred vratima. U svakom slučaju mislim da koži ne može naškoditi da ju malo više hidratiziramo, bilo ljeto, bilo zima. Dalje, također ista firma, a ovo je tonirana krema. Super, odlično, u nijansi medium, što znači da bi mi možda mogla biti mrvicu pretamna za ovo vrijeme jer sam prirodno svjetlije puti. Nema veze, bit će prilike za isprobati. Hvala ti, Ivana. Onda dolazimo do brenda kojeg sam već probala i jako sam bila zadovoljna sa svim proizvodima koje sam koristila. Dakle, a to je La Roche gel za čišćenje masne, ali osjetljive kože. Nadam se da kamera lovi. Tako. Super. Odlično. Veselim se isprobati sve ove proizvode. Ivana je dobro rekla u svom članku da možda me autorice, šminkerice ne poznaju toliko dobro s obzirom da nisam napisala do sad previše tekstova, odnosno tekstova koji bi se ticali same moje njege, odnosno mog nekakvog make-up izričaja. Međutim, i tome je došao kraj. Dakle, nadam se da će vam se ovaj video svidjeti i da će biti komentari ok. Bilo kako bilo, naravno nikad ne možemo svima udovoljiti, ali evo, veselim se u svakom slučaju snimanju video uradaka. Još jedna stvarčica koju Ivana poslala je sapunčić i to bademov sapun. Kaže, nježni biljni toaletni sapun s bademovim uljem i mljevenim bademovim ljuskama upotrebljavamo za tuširanje ili u kupki. Nježno uklanja odumrle stanice kože, poboljšava mikrocirkulaciju kože i daje joj profinjen svjež miris badema.
veselim se. Super miriši. Jeste probale? Ako jeste, javite mi kakvi su vaši dojmovi. Ok, nakon preparativne kozmetike došao je onaj dio gdje pričamo o dekorativi. Evo ga, nešto što znam da se većini šminkerica sviđa, a to je Catriceovo rumenilo Defining Blush. Super je. Ovo je nijansa Love and Peach 30. Inače ovo rumenilo imam i jako sam zadovoljna. Još mi ga je ostalo negdje manje od pola. Tako da, Ivana, pogodila si skroz. Super. Odlično. Nešto što svakoj ženi dobro dođe. A ne treba posebno objašnjavati što je. Dakle, super kutijica, Libresova, više namjenska u svakom slučaju, barem meni. Lijepa je. I za kraj, Ivana je poslala predmet koji je već dugo na popisu mojih želja, ali nekako uvijek preskačem, uvijek je nešto drugo bitnije. Tako da, Ivana, hvala ti, jako si me obradovala i ova stvarčica, ovo malo čudo, bit će sigurno korišteno na dnevnoj bazi. Riječ je o Real Techniques Expert Face Brush. Dakle, dobro znanoj četkici, odnosno kistiću za nanošenje podloge. Evo ga, tu je. Super. Odlično. Ne znam da li ste probale Real Techniques kistove ili niste. Ja imam samo jedan i to onaj veliki za puder u prahu. Ovo, kao što sam rekla, već jedno vrijeme planiram kupiti. Ivana, eto, hvala ti. Ovo mi je kao uranjeni božićni poklon. Super. Eto, drage moje, to je to. Za prvi video nadam se da je bilo ok. U drugom ćemo pričati o konkretnim stvarima vezanim baš uz sam make-up. A do tada želim vam da imate uspješan radni tjedan, da imate dovoljno i odmora i da uživate u životu. To je to. Vidimo se i pozdrav. Bok!